Socijalizam i društvena kritika. Treći deo. Pod 9. Odnos kritike i političke borbe. Dovodeći u vezu položaj subjektivnih snaga socijalizma kao protagonista sasvim određenog, to je socijalističkog društvenog kretanja sa položajem društvene kritike, Kardel naglašava da se iste ne mogu ograničavati isključivo na formalnoj odbrani slobode kritike, jer se društveni problemi ne mogu rešavati samo uspostavljanjem nekih idealnih demokratskih formula u političkom sistemu i zbog toga što se te formule veoma lako pretvaraju u oruđe borbe za ove ili one socijalizmu tuđe interese, koji u uslovima nedovoljne razvijenosti socijalističkih odnosa među ljudima iste mogu ozbiljno deformisati. Tu podvlače da se društveno-istorijsko zbivanje ne upravlja po tome koliko je kritike bilo u datom vremenu i u kakvim oblicima se ona izražavala, nego po tome je li u toj kritici zaista postojala i takva kritika koja je bila sposobna da istinski menja i razvija stvari u progresivnom i humanističkom smislu, što zavisi od njena kvaliteta. Na osnovu toga, ona vrsta društvene kritike koja slabi socijalističku strukturu društvenog i političkog sistema, izazivajući političku borbu za vlast, treba i da deli njenu sudbinu. Tako, usled pritisaka koji dolaze od svetskih protivrečnosti i interesa na socijalističko društvo, to s jedne strane izaziva opravdano ograničavanje određenih aspekata formalnog demokratizma, jer je to nužno u borbi protiv njegovih nosilaca, dok s druge strane izaziva jačanje konzervativnih antidemokratskih tendencija u samoj socijalističkoj društvenoj strukturi. Ljudi su tako kroz istoriju odbacivali formule koje su bile pretesne za njihovu društvenu akciju, ukoliko su za to bili kadri. Primjera radi, to je odnos zagreženih branilaca engleske parlamentarne demokratije koji su koristili sva moguća i nemoguće najdemokratskija sredstva da brane kolonijalnu imperiju, koja je bila stup društvenog političkog sistema na ostrvu, sve dok su to mogli na osnovu odnosa snaga. Savremeniji primjeri 60. godina 20. veka jesu primjeri protagonista slobodnog sveta, koji se nisu libili da oružjem u rukama guše slobodu samoodlučivanja naroda, na primjeru Vijetnama, Santo Dominga i slično, branići time kapitalističku društveno-ekonomsku sadržinu tih formula. Time Kardel implicira važnost pridržavanja pravila igre sistema demokratskog socijalističkog samoupravljanja uz doslednu borbu protiv društvene kritike koja polazi sa reakcionarnih pozicija i ta pravila krši. Pod 10. Sloboda kritike. U razgraničenju prema subjektivističko-formalističkim i osnovi anarcho-liberalističkim tumačenjima slobode kritike, koji čoveka tumače kao odvojenog uticaja objektivnih materijalnih uslova koji su suština njegove egzistencije, koji tumače slobodu kritike na metafizički način ili je apsolutno ili ne postoji, zagovarajući suštinski restauraciju buržoatskog političkog sistema, Kardel podvlači da čovekovog bića uzetog samog za sebe nema, da on egzistira samo u odnosu prema prirodi i društvu, da ne može živeti ako se ne podređuje njihovim zakonima, ali isto tako da sve širim saznavanjem tih zakona istovremeno ih preokreće u svoju korist. S tim u vezi, raspored i dimenzija slobode zavisi od karaktera društvenih odnosa, od odnosa društvenih snaga, pa tako borba za šire demokratske slobode znači borbu za razvijenije socijalističke društvene odnose, razume se kroz stvaranje objektivnih mogućnosti koje omogućavaju i ubrzavaju napredak takvih odnosa. U sklopu toga on povezuje još veću čovekovu slobodu nego što je ona trenutno sa uslovima visoko razvijene nauke, gde će živi rad biti sveden na minimum, u kojima će najvažnije životne potrebe pokrivati bez ograničenja, nasuprot onim uslovima gde su osmočasovni radni dan i distribucija životnih dobara prema radu. Upravo zato podvlači da slobodu kritike nije moguće tumačiti van vremena i prostora, a da se ne sklizne na nenaučne pozicije suprotne socijalističkom razvitku društva, pa tako ona društvena kritika koja ne zauzme jasne pozicije u odnosu društvenih snaga, htela ne htela, nađe se na pozicijama otpora napretku socijalizmu. I pod 11. Odgovornost demokratije i odgovornost kritike. Upućujući da se izgradnja sistema i mehanizma socijalističke demokratije ne sastoji od pukog ponavljanja klasičnih obrazaca buržoatskog liberalizma, a koji su postali tesni za samu razvijenu buržoatsku državu, već samo u oblicima koji obezbeđuju organsku povezanost forme sa njegovom socijalističkom funkcijom i ukoliko je ta povezanost adekvatnija, utoliko je i sposobnost demokratskog mehanizma u borbi protiv antisocijalističkih uticaja, te birokratskog konzervativizma s jedne i subjektivističkih ograničenja s druge strane veća. Kardel upućuje da je za smanjenje administrativnih intervencija na području borbe mišljenja i društvene kritike, te da bi se demokratski oblici društvenog života što slobodnije razvijali, potrebna je istinska socijalistička, marksistička društvena kritika. Radikalna i oštra po sadržini, ali konstruktivna demokratska i humanistička po obliku, tako da mora voditi borbu na dva fronta, protiv konzervativizma, deformacija, zaostajanje i zabluda same socijalističke prakse, kao i protiv onih tendencija koji razvijaju logiku borbe za vlast,
za socijalizam ili protiv njega, za socijalističko samoupravljanje ili protiv njega. Prema tome, praksa pokazuje da nema demokratskih prava bez obaveza i demokratske odgovornosti, te socijalističko društvo od društvene kritike ne zahteva nepogrešivost, već socijalističku polaznu tačku i cilj i demokratsku odgovornost za njeno delovanje na realne društvene odnose, jer opasnost po socijalizam i samoupravljanje ne dolaze samo od staljinističke države i partijske birokratije, nego jednako i od destruktivne kritike koja postaje oružje političke borbe antisocijalističkih snaga.